Ikaze nanone kuri mwese, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya ndagira ngo tuganire duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu biba biteye ubwoba. Umuntu arakurasa ku manywa y'ihangu, izuba riva imbere y'abantu amagana. Ahangaha hari umugabo barashe mu kanya bamwita Kirk. Uyu ni umugabo usanzwe ari umu influencer utanga ibiganiro, akaba no ku ruhande rwa Donald Trump. Uyu nguyu rero ubwo yatangaga ikiganiro ari imbere y'abaturage amagana, umusniper wari uri kure rwose yamukubise isasu nka rimwe bahushije Donald Trump. Nimuza kubona izi video ziteye ubwoba muraza kubibona. Ni ibintu bimeze kimwe, ubundi Donald Trump niba yabonye iyi video yabonye urusasu yari kurya uko rwasaga. Uyu mugabo bamukubise urusasu ari imbere y'abaturage. Video ziri kujya hanze ziteye ubwoba zigaragaza ubu bwicanyi, kuko bamukubise urusasu barahamuvana, bamujyana mu bitaro, ubundi yapfiriye mu bitaro. Bari bagerageje gukora uko bashoboye kose ngo barebe ko batabara uyu nguyu rero. Donald Trump akaba yatwitinze avuga yuko abanyamerika bose bagomba kumusengera. Iyi ni tweet yatwitinze mbere yuko amakuru avuga yuko uyu mugabo yitabye Imana. Akaba ari umugabo wari umaze igihe avuga amagambo asa n'aya Donald Trump cyane cyane ku bijyanye n'intambara ya Ukraine. Ku bijyanye n'intambara ya Ukraine ntabwo yarashyigikiye inkunga zihabwa Ukraine. Ni umuntu wari ushyigikiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera zikaganira n'Uburusiya. Yabonaga Uburusiya ari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremeye kandi bitari ngombwa. Akaba yarashwe rero n'umugabo bivugwa ko afite imyumvire itandukanye n'iyi ngiyi ya Donald Trump. Umugabo ufite imyumvire y'abademokrate cyangwa se y'abaliberale bayoboye Uburayi, niwe warashe uyu mugabo witwa Kirk. Kirk rero nk'uko mbibabwiye, ibitangazamakuru bimwe na bimwe birimo gutangaza ko yaje kwitaba Imana azize ibikomere by'irisasu. Murumva ko ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ku manywa y'ihangu, abantu amagana bari imbere ye, umugabo yicaye arimo kubaha speech. Abantu birukanse baragwirirana, abatagira ubwoba basigara aho ngaho bahagaze. Ariko mu by'ukuri niba mwibuka ibyabaye kuri Donald Trump akabirokoka, nibyo byabaye kuri uyu mugabo, usibye ko we atabirokotse. Ni ikibazo giteye ubwoba ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump amaze igihe adeployinga abasirikari mu ntara zitandukanye cyangwa se muri state zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi icyo ari buze gukora kuri ibi ngibi. Tuvuye kuri iyi nkuru tuzagarukaho ku munsi w'ejo tumaze kwimenyaho amakuru menshi. Nababwira indi nkuru nayo yankoze ku mutima. Ejo nababwiye inkuru ya Minisitiri wa Finance wo muri Nepal bakubise bakamwambura ubusa. Ni akavideo gatoya kacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo. Uyu munsi bashyize hanze igice cya kabiri cy'iyi video. Uyu mugabo barakomeje baramukubita, bamujyana ahantu ku kiraro, bamujugunya ahantu mu manga ari muzima, kuko kugeza muri aka kanya nta ripoti zivuga yuko uyu mugabo yitabye Imana. Birashoboka ko yarokotse izi nkoni z'abagabo n'iri hohotera bamukoreye, ariko ni ibintu biteye ubwoba kubona iyi video. Ni ibintu binakwereka ko abantu twifitemo ubunyamaswa bwo ku rwego rwo hejuru, kuko Minisitiri wa Finance yego bashobora kuba bafite ibibazo bamushinja cyangwa se ibyo bamushinja bijyanye na politiki yari iriho muri Nepal, ariko kumukubita kuri uru rwego, bakamukoza isoni kuri uru rwego, bakajya kumujugunya ahantu mu manga, mu by'ukuri ni ubunyamaswa bwo ku rwego rwo hejuru. Aha muri Nepal hakaba hamaze gukomereka abantu benshi, abandi bakaba bamaze kwitaba Imana. Igisirikare cyaho kirimo kugerageza kureba uburyo cyasubiza ibintu ku murongo, ariko ni ibintu bitoroshye. Hanyuma tugere noneho ku nkuru y'ibitero by'abanya-Israel muri Qatar. Iyi nayo ni inkuru ikomeje kugarukwaho, kuko Minisitiri w'intebe wa Qatar yamaze kuvuga yuko Qatar igomba kwihorera kuri Israel. Sinzi uburyo Qatar igiye kwihorera kuri Israel, ariko uyu mugabo yavuze ko bagomba kurasa kuri Israel. Ubwo nabo bagiye kudukinira agafilime nka kakandi ka Iran n'Abanyamerika. Abanyamerika bashobora kuba bagiye kubyaranja kubera ko byabaye ikibazo gikomeye cyane hagati yabo na Qatar. Bashobora kuba bagiye kwaranja agafilime bakareba ahantu muri Israel, Qatar yarasa noneho bakatubwira bati Qatar yihoreye, kandi murabibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko zaretse abanya-Israel na Qatar bayiretse irihorera. Ubu niyo filime bagiye kudukinira.
Hakaba hari ibihugu bikomeje kwamagana ibyabereye muri Qatar. Hano hari Ukraine yamaganye ibitero byabereye muri Qatar. Nimwibaze namwe Ukraine yamagana ibitero by'abanya-Israel. Sinzi niba Zelensky ari tayari kwisetinga ku banya-Israel. Hanyuma hakaba Lavrov waganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, amubwira yuko Uburusiya bwifatanyije nabo muri ibi bihe abanya-Israel bavogereye ubusugire bwabo. Hanyuma cano bita cano 12 y'abanya-Israel iravuga impamvu ibitero byaswase. Ni ikintu gisekeje cyane kuko iyi cano iravuga yuko ibi bitero byaswase kubera ko ngo aba bagabo bari bagiye gusari basiga amatelefone yabo muri sale bagombaga kuganiriramo, noneho Mossad kubera ko yagabye ibitero igendeye kuri telefone zabo irabahusha. Hari abaswata abasaza bagiye gusari. Murumva ko ahantu bari niba ariko byagenze barimo gushima Imana bavuga bati ku munsi w'ejo arayaturinze ibitero by'abanya-Israel. Ariko nk'uko twabiganiriyeho ku munsi w'ejo nanone murabyibuka, hari byinshi byo kwibazwaho kuko ibi bitero byari biremereye cyane. Misile hafi 10 zose zarashwe kuri iyi nyubako bari barimo gukoreramo inama bakazirokoka. Hari ikintu kidasanzwe cyabayeho tutarasobanukirwa, mpamya ko tuzasobanukirwa mu gihe kiri imbere, kitari iki ngiki cano 12 y'abanya-Israel yavuze. Kuko iki sinkemera ziriya misile zari ziremereye cyane. Mwese mwarazibonye ko iriya nyubako bayishyize hasi. Ikindi kintu Minisitiri w'Intebe wa Qatar yavuze, yibukije Netanyahu yuko ari umunyabyaha, ari umuntu uri gukurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga. Iki ni ikintu kigaragaza yuko abanya-Qatar ntabwo bari kumva ibintu kimwe na Donald Trump, kuko abantu bose bagerageje kunyura muri iyi nzira yo gushinja Netanyahu ibi byaha, cyangwa se abashinjacyaha bose bamukozeho iperereza, murabizi ko bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabafatiye ibihano. Qatar rero irimo kubizamura. Ibintu ntabwo bimeze neza hagati ya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kariya gafilime karashoboka ko bagakina kugira ngo Qatar yongere byibura mu maso y'isi yongere yirimanganye kuko Qatar yasebye. Sinzi rero ikiri buze kuyivana muri iki gisebo Donald Trump ari buze kuyikorera. Niyo mpamvu mpamya ko iriya movie iraza gukinwa. Tuvuye kuri ibi bitero byo muri Qatar, dukomereze noneho ku bitero by'Abarusiya muri Polonye. Ibi nabyo ni ibitero bikomeje kuvugwaho byinshi cyane kubera ko abashaka kwenyegeza umuriro muri Ukraine barashaka ko NATO ibigenderaho yangaje intambara muri Ukraine, yinjira mu ntambara muri Ukraine. Abanya-Ukraine bo byabateye umujinya uburyo Polonye rwose yashyize umupira hasi na NATO ntibigire ibintu bikomeye. Ku banya-Ukraine bo baravuga yuko bihagije ko NATO yinjira muri intambara kubera ko Uburusiya bwarashe ku gihugu cya NATO. Barimo gutanga rero ingero nyinshi, bati mwibaze ibi bisasu biramutse byaguye nko ku kigo cya gisirikare cy'abanyamerika kiri muri Polonye, ni mwibaze ibi bisasu byaguye nko kuri depo zikomeye z'abanyapolonye, ni mwibaze nyine, ariko ntago byahaguye kuko Abarusiya siho barashe. Iki ni ikintu kirimo kugarukaho kuko televiziyo z'abanyapolonye, hari televiziyo yitwa TVN y'abanyapolonye yaganiriye n'ubutegetsi bwa Polonye, bo baravuga ko iperereza ririmo kugaragaza ko drone zose zoherejwe muri Polonye nta nimwe yari yambaye ibisasu. Nabibabwiye mu kiganiro cya mu gitondo, nababwiye ko ari drone z'ibicupuri, nta nimwe yari yambaye igisasu. Murumva ko ni ikintu kigaragaza ko ni decoys Abarusiya bakoresheje. Ngendeye kuri iki ngiki ndemeza neza ko bishoboka ko ari ubutumwa, ubu ndemeza ibintu bibiri. Bishoboka ko ari ubutumwa Abarusiya batangaga, ariko nanone birashoboka ko ari air defense system cyangwa se electronic warfare zayobeje izi misile zikajya muri Polonye, kuko hano leta ya Polonye ubwayo iremera yuko ubwiye ibitero byabaga cyangwa se ubwizi drone zambukaga umupaka wa Polonye bari bamaze kubimenyeshwa na leta ya Belarus. Leta ya Belarus yari yamaze kumenyesha Polonye ko hari misile zayobejwe na electronic warfare y'abanya-Ukraine zafashe ikirere cya Polonye. Mumva ko ni ibintu bitari bikanganye nkuko byavugwaga mu gitondo. Babandi bashyushya intambara babaye bakibibona bahita batangira gushyushya intambara. Uburusiya burashe kuri Polonye, ariko ibi ngibi ni ibisanzwe. Drone z'Abarusiya zaguye no muri Romania, drone z'Abarusiya zaguye ndakeka no muri Hongria. Ni ibisanzwe rwose muri intambara ya Ukraine. Air defense system cyangwa se electronic warfare ziyobya misile ikajya kuri target itariyo. Mwagiye mubona na Zelensky arimo kuregana
arega abarusiya ko barashe ku bigo bya materineri kandi wenda misile ni y'abarusiya ariko bayirasheho barayideviya iragenda igwa ku kigo cya materineri. Premier Ministre wa Polonye arasaba abanyapolonye gukurikirana amakuru barimo guhabwa n'ubutegetsi, kureka gukurikirana amakuru yo ku ruhande, kuko we ya makuru yo ku ruhande yose nibyo byandi maze iminsi mbabwira, ya makuru yo ku ruhande yose ayita propaganda y'abarusiya. Aravuga yuko muri ibi bitero nta gikabije cyabayemo ariko ko hariho propaganda y'abarusiya ijyanye nabyo, bityo agasaba abaturage gukomeza gukurikirana ibitangazwa n'ubutegetsi, ntibarebe ku ruhande. Ikindi nuko Donald Trump araza kuganira na Minisitiri w'Intebe wa Polonye mu masaha ari buze kuza, araza kuganira nawe. Robert Fico nawe yamuhaye message yo kumushyigikira, yamubwiye ati niba koko izi drone zageze ku butaka bwa Polonye, igihugu cy'inshuti, igihugu duhuriye muri Union Européenne tugahurira no muri NATO, reka dukore iperereza tumenye ibyo ari byo, tumenye niba Uburusiya niba ari nabwo bwabikoze bubishaka, niba bubishaka ugomba kubibazwa. Ndi ku ruhande rw'abanyapolonye, murabizi Fico ni umuntu utajya uca ku ruhande. Tuve kuri iyi saga turi buze gukomeza kuganira uko igenda yidevelopa mu minsi iri imbere, kuko murabibona ko abashyushyarugamba baracyahari. Abashyushyarugamba nka ba Emmanuel Macron barimo kuvuga yuko ibitero by'Uburusiya byavogereye ubusugire bw'igihugu cya NATO, bityo ko NATO bagomba guteranira hamwe bagashakira Uburusiya igisubizo. Abo ngabo baracyahari, murabizi nka Emmanuel Macron barashaka kuba maître w'Uburayi, amaze n'igihe akorana amanama n'ibihugu birimo za Polonye na za Germany, ashaka kugira ngo intwaro kirimbuzi z'Ubufaransa zijye zibarinda nka kuri intwaro kirimbuzi z'Uburusiya zirinda igihugu cya Belarus. Macron arashaka kuba master w'Uburayi. Ibi ntabwo barabyumvikana, baracyabiganiraho. Sinzi niba bivuga ari serie cyangwa se niba bivuga ari gukanga Uburusiya, kubera ko bibi byatangiye kuvugwa ubwo Donald Trump yaberekaga ko atakitaye ku Burayi. Abanyaburayi baravuga bati noneho ubwo intwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kubona zidashobora kuturinda, reka turebe uburyo twarindwa n'iz'Ubufaransa. Emmanuel Macron arashaka kuzabazukiraho, arimo gutakaza Afurika, arashaka kwigarurira Uburayi. Ni zezenge mubi cyane. Hanyuma noneho iyi saga tuyivuyeho, dukomereze kuri Minisitiri w'Ingabo z'Abashinwa. Minisitiri w'Ingabo z'Abashinwa ubushize nababwiye ko yanze kwitaba Minisitiri w'Ingabo z'Abanyamerika cyangwa se Minisitiri w'Intambara z'Abanyamerika, ubu niko basigaye bamwita. Ntabwo basigaye bamwita Defense Secretary cyangwa Minister of Defense, oya ni Minister of War. Minisitiri w'Intambara rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth, uyu munsi Minisitiri w'Ubushinwa yamwitabye baraganira. Mu kiganiro bagiranye, Minisitiri w'Ubushinwa yamuhaye gasopo aramubwira ati ibyo bintu byanyu byo kwishyira hejuru mube mubiretse, tugomba kujya twubahana, umubano wacu ugomba gushingira ku kubahana, ntabwo ugomba gushingira ku guhangana. Aravuga ati abo bose bakomeje kwishora kuri Taiwan batanga support za gisirikare kuri Taiwan cyangwa se muri China Sea, mu by'ukuri ntabwo bizabagwa amahoro, kuko Ubushinwa ntabwo buzigera bureka uwo ari we wese uvogera inyungu zabo. Peter Hegseth bamwumvishije muri iki kiganiro, yashatse kuganira n'uyu mugabo mbere ya defile y'Abashinwa. Uyu munsi icyo gihe byaranze, uyu munsi byakunze baganiriye. Hanyuma indi nkuru irimo kuvugwa ni inkuru iri kuva muri Yemen. Abanyayisiraheli kuri uyu munsi bagabye ibitero kuri Yemen, nkuko abahutizi barimo kubisobanura. Baravuga ko bakoresheje misile z'ubwoko bwa surface to air, surface to air missile. Murabizi ko ni misile ziva hasi zigaba ibitero mu kirere. Izi misile rero z'abahutizi nkuko barimo kubivuga zabashije gusubiza inyuma indege z'Abanyayisiraheli. Ni mu gihe Minisitiri w'Ingabo za Israel we avuga yuko bagabye ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cy'abahutizi. Ni ripoti zitandukanye zivuguruzanya, nabyo tuzabigarukaho ku munsi w'ejo. Turimo kubona dega zabayeho, ariko nigeze kubona video z'ibitero by'Abanyayisiraheli muri Yemen. Nigeze kubona targeti zarashweho rwose muri Yemen. Reka tuzabigarukeho ku munsi w'ejo. Ahangaha ahubwo inkuru irimo kuva ku mirongo y'urugamba muri Ukraine iravuga yuko ibitero by'Abarusiya, ibitero bya aerospace y'Abarusiya byagabwe ku birindiro bya Separate Mechanized Brigade ya 44. Iyi ngiyi bakaba bayigabyeho ibitero bakoresheje FAB 500. Ahangaha akaba ari muri Konstantinivka, umujyi wugarijwe n'ibitero by'Abarusiya, kuko FAB muri Konstantinivka
ntabwo ari agashya rwose. Muri Konstantinivka bari kuraswaho fabu nyinshi cyane, kimwe na Drobopiliye, kimwe na Vovchanski, kimwe n'utu duce twose twegereye imirongo y'urugamba, cyane cyane za Slovianski ziri inyuma cyane, zifatwa nk'imijyi iturukamo support igenda yerekeza kuri iyo mirongo yose y'urugamba. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Hano nahoze mbona Abarusiya barimo kuvuga uburyo intego z'abanya-Ukraine zagiye zihinduka muri iyi ntambara. Nabisomye ndaseka kuko ni ibintu by'ukuri cyane. Ahangaha baravuga yuko mu 2022 abanya-Ukraine bavugaga ko bazagera i Moscow. Bavugaga ko bazagera i Moscow, ko guhindura ubutegetsi mu Burusiya aricyo cyonyine kizabaha umutekano. Murabyibuka mu 2020 bivana mu mishyikirano ya Istanbul. Ni ibintu byakurikiwe n'intego nyinshi cyane bihaye. Nyuma y'aho ngaho mu 2023 intego zavuye mu kugera Moscow ziba noneho kogera mu nkombe za Crimea. Icyo gihe nibwo Zelensky yumvikanye avuga yuko mu mpeshyi izakurikira nyuma ya contre-offensive y'abanya-Ukraine, Zelensky yavuga yuko muri iyo mpeshyi azaba arimo koga kuri beach zo muri Crimea. Intego zagiye zihinduka kuko no mu 2024 Crimea yari imaze kuva mu bitekerezo by'abanya-Ukraine. Intego noneho ziba kwigarurira imipaka yabo uko bari bayifite mu 2022. Murumva ko iyo bavuze mu 2022 Crimea ibigiye inyuma, haba hagiyeho noneho bya bice bigaruriye nyuma y'uko abanya-Ukraine bavuye mu mishyikirano ya Istanbul. Aho ngaho ni abanya-Ukraine bavugaga bati noneho tugomba kwigarurira biriya bice byose tukagera kuri iriya mipaka yo mu 2022. None aho bageze uyu munsi murahazi. Aho bageze uyu munsi barahazi mu 2025. Ku munsi w'ejo Zelensky yaravuze ati kuba Ukraine irimo gusurviving iyi ntambara tukaba tugihagaze nk'igihugu byonyine n'intsinzi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu gahunda cyangwa se intego noneho bafite ntabwo ari ukwigarura icyo ari cyo cyose, ni ugusurvivinga. Niyo ntego bafite muri uyu mwaka. Abantu bakaba barimo kwibaza intego Ukraine izaba ifite muri 2026 zizaba ari izihe mu by'ukuri. Mumbabarire namwe mumbwire muri comment. Intego mubona Ukraine izaba ifite mu 2026 zizaba ari izihe, ko zigenda zihinduka. Nta kantu nasomye numva karimo ubwenge bwinshi cyane. Hanyuma hano Secretary General wa NATO nawe yaje kumpa indi comedy. Secretary General wa NATO yavuze ati rwose Modi n'Abashinwa twabasaba kureka gukorana business n'Uburusiya. Ati ni ibintu abanyamerika batangiye gukoraho. Mwumve Zezenge uri aha ngaha aravuga ati abanyamerika batangiye kubikora kuko bo bazamuriye Ubushinwa imisoro. Ikintu nge mpamya ko gihabanye n'ibyo abanyamerika bavuga ko bari gukora, kuko iyo abanyamerika bavuga bati tuzamuriye Ubuhinde kubera ko urimo gukorana business n'Abarusiya, abanyamerika ubwo barimo gukorana business n'Abarusiya. Abanyaburayi bakorana business n'Abarusiya, Abashinwa bakorana business nini n'Abarusiya. Abo bose ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zibarebaho. Kuvuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika wazigira urugero rw'uko zo zirimo kuzamura tarifu ku bantu bakorana n'Uburusiya, mu by'ukuri ubutubeshye. Nibyo bintu nababwiye ko aba bagabo batubeshya babizi ko bari kutubeshya kandi bazi ko tubizi ko barimo kutubeshya, kuko nawe abivuga wabibonaga ko afite isoni. Ni ibintu byagaragaraga ko afite isoni. Uyu nguyu akavuga yuko bibabaje kuba Modi baramuzamuriye tarifu bakamushyiraho iyo pressure yose, aho kugira ngo ashyire umupira hasi ajye kuganira n'abanyamerika. Icyo Modi yakoze niki? Ngo yagiye guhobera Vladimir Putin. Ukabona ko ikimubabaje cyane ni ukubona Modi ahoberana na Vladimir Putin. Ibi ni ibintu nababwiye ko biri kubabaza abanyaburayi, kubera ko ni ibintu birimo kubereka yuko igihe cyabo cyarangiye. Nabo ni ibintu birimo kubatungura. Nababwiye amagambo Navarro yavuze, nawe yavuze amagambo asa n'ay'uyu nguyu, kuko nawe yavugaga yuko Modi bibabaje kuba atarimo guca bugufi imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahitamo kwigira mu Bushinwa. Kuri bo bumva ko uwo bakanza agomba gukangika, agashyira baro hasi nka kuri abanyaburayi bashyize baro hasi imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akumvikana nabo. Ni ibintu mbona bizatwara abanyaburayi igihe kinini kumva ko ibintu byamaze kubahindukiraho, nta jambo bagifite. Uyu rero yababajwe nuko Modi yahobereye Vladimir Putin, bivuga yuko amafoto yose yagaragaye mu Bushinwa yabaryaga mu mitima ku buryo bukomeye cyane.
yari arimo kubasya mu mitima ku buryo bukomeye cyane. Babonye Modi na Vladimir Putin na Xi Jinping, babona baganira batera uruparu baseka, barongera babona Xi Jinping, Vladimir Putin na Kim Jong Un bavuga uburyo bagiye kubaha imyaka 150 babasereresa. Ni ibintu biteye ubwoba cyane kuri aba banyaburayi bari barimo kubona kuri uwo munsi, cyangwa se muri icyo cyumweru cy'ibyaberaga mu Bushinwa. Nicyo kintu kiba gisobanura aya magambo arimo kuvugwa n'abanyaburayi n'abanyamerika. Baracyarwaye trauma y'ibyabereye mu Bushinwa. Izi ni impinduka rero zigomba gukomeza kubagaragarira, kuko njye narababwiye impinduka zihari, ikirimo kuzirinda ni igisirikare gikomeye cy'Ubushinwa, ni igisirikare gikomeye cy'Uburusiya, kongeraho ubukungu bukomeye, kuko igisirikare gikomeye cyonyine ntacyo cyamara mu ntambara yo guhindura ordre mondiale, ntacyo cyamara. Igifasha muri ibyo byose nicyo gisirikare gikomeye kirinda ya migambi bya bihugu bifite, ariko noneho ibi byose bikagendera ku cyitwa ubukungu. Ni ukuvuga ngo ubukungu bw'Ubushinwa, ubukungu bw'Ubuhinde, ubukungu bwa za Vietnam, ubukungu bwa za Brazil, ubukungu bwa za Iran, ibyo ni ibintu bizatuma izi mpinduka zirushaho kwihuta. Hatari igisirikare gikomeye cy'Ubushinwa cyangwa se cy'Uburusiya, mu by'ukuri ibi byose byasenyuka, cyangwa ngo habe hari ibihugu nka za Iran bitavugirwamo, ibihugu nka za Korea y'Amajyaruguru bitavugirwamo, ku buryo abanyaburayi babona neza ko nta kintu na kimwe bagifite cyo gukangisha isi. Abanyafurika ntirubakangisha intwaro kuko Abarusiya barazibaha, Abashinwa barazibaha. Ntirubakangisha ubukungu kuko barakorana business n'Abahinde, barayikorana n'Abashinwa, barayikorana n'ibindi bihugu biri muri za BRICS. Mu by'ukuri ntabwo umunyaburayi akiri igisubizo cyonyine. Ashobora kuba igisubizo, ariko siwe gisubizo cyonyine. Siwe gisubizo cyonyine. Ibintu biri guhinduka kandi abanyaburayi bagomba kubyumva. Bagomba kubyumva cyangwa bikazabagora. Hanyuma amahoro kuri mwese.